2891 kişi ömür etilgen kişinin. Hem şularının 24'isi Sovetlar Soyuzu'ndan bulgan. Hem şu 24'ünün yartısına yakını 11 kişi Tatarlar. Hem olar barısı da mine bizning için, ayrıca yazmışlar için ayrıca gururluk hisleri duralar. Çünkü yalar barısı da edebiyatqa münasebetli, edebiyatqa nindi de bulsa münasebetleri bulgan kişiler. Больше всего Джалиль и его соратники мечтали о том, чтобы страна, Родина узнала об их подвиге, узнала об их борьбе, не считала бы их предателями. И это случилось, и это великое чудо. Но я хочу поклониться тем людям, которые совершили это чудо.